Agriculture Minister Pusilerin sangan pangang puangin vai me ma e chiat sakten zang na dom na andon the nan sarkar lai puya dilani don ti Zonet Cable tun na ya Mizoram Police in ramdang mi Rohingya mechia pariat anman te chu Asama Foreigner Detention Center da tura boy pui me kane chibai ule tuna chanchin kim changzokin Agriculture Minister Pusilerin sangan pangang puangin vai me ma e chiat sakten zang na dom na andon the nan sarkar lai puya dilani don ti Zonet Cable chan engemaw wanga thlai chia chu sarkar lai puin angai poimo awangin Mizoram pangang puang wanga harsat na tok te po in zang na dom na hi an hmu nge a be sei ti asoe Pusilerin sanga chuan kumina tun ma a Mizoramin ala hriat ngai lo pangang puang wanga kut na thok tu ten harsat na an tok chu thilwan duai thlak takani atia hetiang thil thleng wang hian USA a po harsat na an lo to pha to a nikum khan India ram lo thlengin Mizoram a po inral rin na tho an puan mek la yin voile khata lo thlenga hei hi ven the ni lo ma se district na agriculture officer te chu ale pek om lo tura pangang puang chu swatani the nan tan na tura ti an ni a hemi ang hian pangangin thlai e chiat sakte chu aka na hlo le man ruwa a thlona pe kan ni a thil om dan hi a hmuna enfia zelani ti soin tun tuma thlai ti chiat bak hi ati chiat bello chuan chiat na sa jok thleng lova pangang puang chu ven the ani a be sei tho a soye Agriculture Minister chuan pangang hian khoilai emoa bukhwar na an neyanga tuna vai mem a e chiat ba ka hian bole thlai danga paka yin chiat na lian zok a thlenang ti chu an thil hlo thon berani atia hei hi a thlen lo nan an department chuan thei to pachwa dona pangang hi thok le khata lo pung thutani awangin ven lok thei ni lo ma se na thok tu te chu atul huna che chhuak thei turin anin ring reng ti asoe Zonet hangin Pusilerin sanga chuan tuna pangang puangin vai me ma e chiat sak zong zong chu a hlut zong chhut chhuakin hengmi te hian zang na dom na andon the nan sarkar lai puya dilani tur tho asoya tun din huna chuan pangang hian vai mem ti lo thlai dang chu ala khoiri lo nia an chiat tho asoe Agriculture Department sin chia dan nin pangang puang hian cheng vai bel chesom pariat le noi liman hu vel vai me ma e che to a pangang puang chungchang malak dan tur le sarkar lai puya tan puina dil dan tur hi voin khan Agriculture Minister Pusilerin sang hovin Chief Secretary le Agriculture Department ho tu ten an soi howani Mizoram thlai e che tu pangang Fall Army wam puangin Mizoram khoza chuang vai mem ati che to Agriculture Department ho tu te chuan Fall Army wam puang wanga harsat na hi lo nei tu te sum le pai de chua a ngong lian tak nei thei khopana sa ani to ti Zonet an shila pangang swat turin thei top chua ma se tun lai kho om danin anin thla bun na konga na sataka apui boka wangin an pung chak le a an be sei angin ma an son thei lo ti an soe Agriculture Department ho tu te chuan Fall Army wam thana atana an hlo man chuan thlai ti che theilo ran nung dang ati rem tel theya wangin fim khur takin an mang ti an soya mun then khata chuan chemical ni lo biopesticide an man thu an soe Agriculture Department ho tu te chuan pangang thana tura lo an man te chu a man dana dik lo chuan mishing tan po a lo om thei ti an soya department mithiam te ron masalo chuan mang lo turin lo nei tu te an cha Fall Army wam ni thei om pangang mu chuan rang taka Agriculture Department a sha tir tura an do tho an soe tun na ya Mizoram Police in ramdang mi Rohingya mechia pariat an man te chu Asama Foreigner Detention Center da tura boy pui me kane Mizoram Inspector General of Police Law and Order changtu pu LH Shanlianan Zonet correspondent ashil danin heng mi pariat te hi vaireng te a tun thani somni pathum khan ILP an nei lo wangin manan ni a atira Rohingya an ni ti sha tan ni lawa thu an zo chian nuwa an ni na hi sha ta ni a Malaysia akal tu man ni thu an soya ne Puilech Shanliana chuan heng mi te hi dan anga an chung thu ngai to ani tur thu asoya ti fel ngai te ti zo ani huna Asama Foreigner Detention Center da turin thonan ni don ti asoya tuna chuan vaireng te police kuta an om mek ti asoe Zonet hangin Puilech Shanliana chuan then omram Myanmar ne na inri na lai vela ISIS in kultum anga social media athuthang om chu an shat lo thu soyen report don po an la nei lo thu asoya he thila hian ram ria police emo sipai emo da bel an nei lo thu asoe Zo Khothar VC le All NGO Coordination Committee in Paul Bill le Mimal Trang mahlok du na wangin tun na ya Zo Khothar kal tlanga
Myanmar ne na in sum don ton na akal tuang lo thin ni in an soya he sum don na hi tuang tak le zalen taka akal zel the nan zo khothara khotang chuan ma ala zel don ti an soye thu chuan siama zo khothar VC le All NGO Coordination Committee chuan tunla ya media shanga zo khothara bungrot thleng lo don son le thon chwa chungcha nga thudik tok lo the darani antia an khwa abungrot thleng lo don son le thon chwa chu mundanga tanga ingpol le society ma in an tho an rem tilawa heti rual hian an khwa abungro lo lut mun shanga thon dar chu All India Registration Certificate nei le Public Care Vehicle te chuan zalen takin an ti thei tura an ngai ti an soe Nimina IEC code holder in ti aizo local khom ten sumdong te hne na tanga tuklui chia la anga an soi chu tu te nemo an lo la ani chuan an hriat pui lo ti an soya heti rual hian zo khothara khotlang chuan bungro phur tu te ne na anin rem na anga lir thei nei tu te hne na tanga an lak bak sumdong hne na tangin poisa an la lo ni in an soe Computer game chikhat PUBG khelwa ngin pathian zandar somle achan vevel khan champha ya chemte in vi na thlenga liam tuar tlangwal kumsomni pani mi chu aizola enkol tura shwaya ne champhai police te soidan nin champhai ra siveng sabji bazara thian zahowin computer game hi an khela achaklo zok RKL chungnunga chuan an thian pakhat kumsomni pani mi hi chemte in adar mun ni le anak le amal puya te avithliama Liam tuar hi Champhai District Hospital panpuyani nuwa aizola enkol zui tura thonani poikhoi tu RKL chungnung lora hi Champhai Police ten manin thubuayan siam saka Champhai District Jela dalu ngalane National Health Mission Mizoram Hnuaya malak na te Clear Hovin Health Department ho tu te vo in khan aizola an thukhom Health Secretary Pu H Laleng Moya Hovane review meeting a hian Health Department Principal Director Dr. F. Lalian Hirale NHM Mission Director Dr. Eric Zau Moya Ten NHM Hnuaya malak na kalai le machopte an soifia no pang thi na le nu naw chunga thi na thleng chin ti tlem tura thale zwala malak dan tur te le mi puinol pui shisel na din mun choi kang tura chakzo ka malak dan tur te an soi howane Central YM Hnuaya Central Executive Committee nizana aizola thukho min mission mangasum don na Human Trafficking kalkonga Mizoram manani MT Zirjianan Rel Central YMA General Secretary Pulal Matswana Kaishwa yin member pali omna study team andin ngala hebaka aizol khopui chunga cheng ten thlanmual in trom an nei theinan atul anga lozir chiang tu tur po an ruat ngala an NGO puite chung ko boy na a rem na om theina tura malak relin atul anga bo zui tu tur an ruat ngala ne he meeting hi president Puvanal Ruatan akai shwaya ne Mizoram motor kong pui shanga thirlei Bailey Bridge laman mek te din mun zirchian mek ane heng thirlei te hi leipa nga ya thak tum ni ma se lei hi reilo te chunga do zo mai thei ani lawa wangin thirlei manlai te chu India rama Bailey Bridge siam to company Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Hnuaya engineer te cha chhuakin PWD chuan a endik tir mek ti sarkar thu chwa chuan atar langa engineer pahni te hian vo ina tanga an na thok tanin Mizoram hun shanga thirlei te an endik vek dona an report be chanin PWD chuan malak zel dan tur sarkara a thlen le dona ne Agriculture Minister Dr. K.B. Chuan Central Silk Board Headquarters Bangalore Central Silk Board Chairman KM Hanuman Tharaya Pale Member Secretary RR Okhandiar Teko Min Mizoram Agriculture ti mason dan tur le malak dan tura soipui Agriculture Minister hian Mizoram chu silk thar chhuana tura ram tha ani ti soyem Central Silk Board ten ma nak pui to na zonga lom thu ashila lian zok le hwam zaw zoka Mizoram malak ani theina tura malak dan tur soipuyen Central Silk Board ta changa mithiam roal ten Mizoram cham chila atul anga zirtir na anpek theina tura ruwa man na siam dan tur te asoipuyani Dr. KB Chwa hian chawmalama Asia rama Kokun Market lian ber Ramanagaram Kokun Market le Abulvela Private Silk Processing Unit te atlo bokane
MSU General Headquarters Executive Meeting voina aizola thukomin MHEP General Headquarters in Thanchung changa buaina om chu poyanti thu soin inpu mo na sang omte ti top thwai ni theinan malak kan rel MSU hian thil dik lo ti tu chui chwa tan ni theinan malak ni se antia thu boy chui mek tu police officer le court lamte po chakzo ka chuya malaturin an ngen ti an soi MSU Executive Meeting hi an President Vanaliana Khyang de ina Shwaya Rusa Assistant State Project Director Puthang Lura chu tun thla April ni som thuma pension to turani lain mi maldu sakna wangin tharukata na sarkarin roi chhun zomatum ni inan soya he post chel tura tling tok midang tam takan oma wangle roinon hian anwaya mi te promotion zel tura dana wangin roinon chu andu lauti an soya sarkarin roi chhun zomatum na chu cancel ani lo chuan daudalan tum ti an soye Yang Lai Association in Ramngo le nung chahum halbe puyan thak me ka dan lova thingzai na na man khol an man khom te vo in khan Central Waile Office bul longtlaya an halral Central Waile kumpuan shwai tu te chuan tum enge moza dan lova thingzai dap chwa na hi an lo thok to a abikin Kaladan Multimodal Transit Transport Project kongpui be chana thingzai chanim tak an lo man to thina heng thingzai na na man khol an man khom te hi an halral ane Celestia College of Veterinary Science and Animal Husbandry Huai Hotin vo in khan ran vul lo nei le akai noya chakzo ka mason na aom theinan malak dan tur soi howane he inron khom na interface meeting tia wa hi College of Veterinary Science and Animal Husbandry adin Professor Lelnun Tluangi Marina Kai Shwaya heta hian ran vul tu te lo nei tu te College of Veterinary Science zirtir tu te Agriculture Horticulture le District Shangshanga KVK thok tu te antela Department Shangshang ayo te chuan an malak na le an hlotlin na te tar langin mi puita na tangkai tu ni an hriat te an chhop chwa ka ne ran vul tu le lo nei tu ten an harsat na to che shangshang an soi chwa te chu mithiam ten changin asut kyan dan tur an soi ho nga la ne Art and Culture Department Huai Hotin vo in khan then zola thil hlui le chanchin hlui pho chwa na exhibition ne ani ningani thleng o tura hian Mizoram State Museum in Museum Objects che shangshang zabor vel an pholaga Mizoram State Archive 10 Mizoram Record hlui le poimo tak an pho chhuak boka Tribal Research Institute lamin Mizoram le namta na le khabulu tak te an zwar boka ne exhibition honna in khom Museum Curator PPC Zawsang Pui Kai Shwaya Tribal Research Institute ta Senior Research Officer Pusilal Tlan Ki Machuan Thu Soyin ma ni nam thil hlu te ngai san le ro thiam chu nam choi kan na ani ati exhibition hi theng zol kho chunga tlom ngai pol te le school no pangten an tlo ani Longtlai Police le Lai Students Association General Headquarters Shwai tu ten Longtlai khopuya namdang ILP nei lo tukin khan an enfia Lai Students Association hian vai thahnem tak ILP nei lo le ILP renew lo ba ka ILP fel fai tok lo thahnem tak an mu chhuak ti an soya heng zinga hian Longtlai Bazar a hun rei tak lo sumdong to te po an tela namdang vek an sponsor mi somhni vel an mu chhuak ti an soye vo in khan aizola kholum lai berin Celsius degree som thum pasari point pahni ani a avo lai berin degree som pasari point pahni ani naktuk ni lai nia chuan kholum lai berin Celsius degree som thum pasari vel avo ber lai in degree som pariat vel ani rinani jing dali le minute somli paruka ni achwa kanga klaidar nga le minute somli pasaria atlale ang Science and Technology Department nuaya Meteorological Center atanga thudon danin zanin le naktuka te Mizoram mun then khata Check Ruale Thli Lo Thleng Theiani Rinani